Rwenyaga Parents Senior Secondary School Support Cooperative Saving and Credit Society Limited einamataja atanagar head office Rwenyaga mu rumwizi rwa Mpara Rubagano branch Bushere branch Rukono branch na Ruhama branch kandi binobuhereza buri voluntary savings, fixed deposit savings, junior savings, target savings nobundi buhereza buri mutwerane life insurance kandi mu rukiko rubamemba basimirwe ishemererwa munonga abo kugiraho urukiko rwitugwi 18 irizoba kandi nsima ba memba munonga bukwasa kwija bakagwenyigira munonga kandi Rwenyaga sako ni sako eyayisa emyaka 18 umuhereza kandi iriyo nekora kurunji munonga abo kuba ba memba baganyigwemo ba memba twinemu abazire nirija tubayeza school fees kandi bazakushashurira abana baba yishomero mbene ninyenda kwiga abantu bona baza kwani bandebesha heji kandi ndikubagambira nti Rwenyaga sako ni sako nunji munonga kwa netana ho azindi sakozi habuko buhereza butwereza nibura ku speed na munonga nkabakunda bindi sente zibanja ninga nkaroni kandi twine staff abo mutindo abinde bihandi kwegambirira kandi bakunda abantu munonga abo kwa nimpamya niko tukisingayo customer care umusakoze zindi zona aba bashomere bukozirwe kurebeka ngo imirimo ya sako yagendo misho kandi nebye bagenderire kora 15 kafina masiko kutunga amagobage ganiriyo n'ibinatano mitano n'emtwara 25 tija twatunga miliyoni 4 ashatu nemwe n'emtwaro kaga rwenda 55 so kana twina masiko kutunga amagoba ga miliyoni 811 n'emtwaro 55 twakishagwe ngo ogoro chiko rwikirize okuhinguza budget ngo korwe abo mwaka kwa 2025 kandi kikashigwe cyo kokoro chiko kandi cyo kikakorwa namba ya gashatu tukatuhingwize kugira ngo amateka agarategeka sako yitu tugarabemo kandi tuhindahinduremo kandi kikashigwe cyo kogwa umwaka kwa 2025 kandi kikashigwe cyo kogwa board hamwe na management kandi icyo nacyo kikakorwa obunyanzi bukacenderaho gace bwaruga ha percent ya 9.45 bwaza ha 9.44. Sylvester Ndirora mukamubira ryo mugenyi mukuru ashabira abanyarwamparo kore binte birukongera antasia ngo buhinji no burisa bwo murembe tubeyo nebinte bikweta sente burizoba hano ya nababuza niki ekikubaza kuleta sente bulizoba ni bingi muno echo kubaza kusika chapati kutunda nyanya kutunda amanda kuba nakaduka kuba nepichi bineho product yindi iba kweta bachara tunguchero ahaho nitha abakazi bona sente batatira omusingo bazakora business omucharo Rwenyaga Parents Senior Secondary School Support Cooperative Saving and Credit Society Limited nibahereza loans ziri commercial loans, agriculture loans, home improvement loans, school fees loan, boda loans, solar loans, water harvest loans, group loans, bachara tunguche loans na agriculture fertilizer loans. Ndi Anita Tukunda.